umugisha wawe.
tuzamuri Imana ubwiza twese abaje gutarama. Haleluya, haleluya. Tuvuge ngo amina, amina. Haleluya. Ukomeze isezerano kugeza ibikombe, Mana numeze nk'abantu kandi nubwo ukomeze isezerano twese. Ukomeze isezerano kugeza ibikombe, Mana numeze nk'abantu kandi nubwo ukomeze isezerano kugeza ibikombe, Mana numeze nk'abantu kandi nubwo ukomeze isezerano kugeza ibikombe, Mana numeze nk'abantu kandi nubwo ukomeze isezerano kugeza ibikombe, Mana numeze nk'abantu kandi nubwo Bwana asifiwe. Tuvuge ngo amen. Bwira ukwegere umubwire ngo twaje gutarama. Ntimushi ntumberuka uko mwakorwaga mutureba umwanya wawe ugashika. Bwana asifiwe. Shiramo papa. Wowe bihisho
ikintu muzi ikintu cyatumye Petero arohama igihe yari kumwe na Yesu Kristo. Ikintu cyatumye arohama yakuye amaso kuri Yesu, areba inyanja nawe arireba. Siko bimeze? Ngira ngo niko kuri. Yakuye amaso kuri Yesu ngo amaragira gute ararohama. Aba bantu twebwe turi hano nta kintu cyo gituma kikumarira kutureba no kutwitegereza. Icyo kikumarira no gutumira Yesu umwana w'Imana. Haleluya. Abanye abantu bano bakunda kwitegereza cyane bakanotoza. Kuririmba si uko aba baririmbyi, ni ukwacu twese turabayoboye. Twazamura ibiganza. Haleluya. Turangana no uzamura ibiganza byawe uhimbaza Imana. Imana ntiwoyiha ifaranga, ntiwoyiha ikimasa, ntiwoyiha nta kintu woyiha usibye kuyiramya no kuyihimbaza. Nicyo turebeye. Tuzamura ibiganza twese. Ndagerageza kureba mu bantu mu basore cyane abamama n'abakobwa n'abana n'abagabo bakuze ntabwo mbavuga. Abasore bari mu myaka 40 kugeza hasi sanga nta n'umubyibushye uretse jewe. Bivuze ngo sinokurusha gusimbuka pi. Nawe umukozi arangije kuzavugira nawe birakureba mugire gutya. Ariko Fraser arafashe kabisa nawe afunga ikirere cyane arasimbutse uyu mama no umva ibintu biramanitse unyeganyeze ibiganza gutya usubire mu musaraba nawe turaba abantu ndushaka kubyibuha ukuntu bigenza. Reba mugenzi wose urabyibushenga komfu cyangwa uracari ufite 50 kilos 60 ans. Yes,